Ej, fun fact, a veš, da se po špansko telovadnici reče gimnasijo? O, tudi v italijanščini je gimnastika. Sam res, v angleščini je tudi gym. Gimnazija pa po francosko. Potem pa to vse izhaja iz latinščine. Slovenščina pa pride iz nemščine. Tam je gimnazija šola. Vse ruščina isto. Hey, what's so funny? No, manjši namig. Deklica je po latinsko puela. Joj, zdaj sem pa to hlačna grata, ono. Mislim, vse nutelo že imam, ampak rabim še baguet. Ni baguet, reče se baget. Ej, sam veš, kaj sem pa jaz nazadnje jedel v Barsi? Po bar si sedel z mesijom, a ne? Barsa je samo nogometni klub. Tako kot Ibiza ni Ibiza, ampak je Ibiza. In ne Zara, ampak Sara. Ej, folk, Lina mi je poslala slike z Rogle. Ich möchte jetzt so gerne Ski fahren. Nein, Skifahren. Ej, stanka pa naše ekskurzije, kam sploh mi gremo? Govorim, ko mi čakam, da se ne vem, kje va pica. Mamma mia, te pice v Rimu verjetno ne boste našli. Raje poskusite s kakšno bolj klasično, kot je margarita. Ta ima za nadev mozzarelo, pelate in baziliko. Ej, ti kar pejte v Rim, jaz grem pa v Moskvo po babuške. Ja, po babuške verjetno ne greš. Raje pojdi po matrioške. What a ride! We've traveled all the way from ancient Latin to modern English. Come join us to complete your linguistic journey. Alors, on t'attend. Si estás buscando un colegio con tradición, con valores intachables, con un entorno muy familiar, y si quieres disfrutar de clase de lengua extranjera, no solamente con profesores altamente capacitados, sino que también con hablantes nativos súper simpáticos, pues te esperamos con los brazos abiertos. Hallo Leute, ihr wollt viel lernen und auch viel Spaß haben? Freunde fürs Leben kennenlernen? Naja, dann seid ihr hier genau richtig. Das erste Gymnasium Celje. I would like to welcome you all to Perfect Gymnasium in Celje in September. Looking forward to seeing you all there. I'm good, I could have another, but I probably should not. I got somebody at home. It's been a long night here and a long night there, and these